Shubor nakaslem jong unongsan hima. Gertong Shimet na po maulay ubadiru UMDC bementa jong ka maulay constituency uba tibor patau. Ula pendap ya kecing thap kerteng hapo ISBT menta ka live huwe tarik kala lingkod arja arpesan. Uba tibor bakren syikilat patai kubor ulaong ba uyeng bane khun biang kum gertong Shimet hakini ke election wat lada ula rung hakiwe ki parti hakini ki senam baladap kadai namar bamen shwa ula job kum gertong Shimet bat ki pat baru ki ajing mut bane khun biang kum gertong Shimet. Ulayat ho baka jingrung jong u syakiwe ki parti kadai nak benta ka roi ka par ya ka constituency dak baong baka parti ka long tang ka uniform hendai ka bakong san ka long ban pet ya ubriu namar hadian bala job UMDC hi u hap trei om ka parti uba tai bor ulaong bah jinglong MDC jong u na maulai ulawan ra shibun ki kampen roi hapo ka te ka constituency shu ulaong banadu ba u job ya ki election shim lathia thai hendai ula trei nak benta ka bit ka biang ka constituency kumta ula ong kasyong hakarai ki patba yanu kinjiet namar ki layi iya karukam trei jong uru. Ula ong ru baka maulai constituency kadang don bun ki jingtuna hakabahap ban pen bha shu kumta lada ki patba kin ibit biang ban jiet yu trei biang kumju kum ula le hakini ki hendrus nam. Paman strong. Mulai jungi hebat, mulai jungi hebat. Mulai jungi hebat. Boleh bro. Ini mention dukungan kandidat kita nak jom kita menyusun job kita Pi di sungu beliau lain step lamnya one file kan mention. Tapi terus nam kumnomi kemat mulai konsumsi nadu banget job mention latihan thai yang mana ban num terkam dari bah kini ki terus nam ngalatrai nam tak mulai konsumsi bat ni yang start cepat ba lalu lagi bah ngang ngalatrai kam ngalatrai upai ba usai kecuba babiang habide babika cikcin nam kemat pasalong mengiwi bah mau lagi sulit di PPP aku kan mau benda makan ambu juga ibu bah marbu melihat maka jingi juga ngomong ya kata re ke bang syi kalau bah kipat ba kilapet ru kam ke bang ngalatrai kong sandu ke bakum MDC hing lale bun ki benta ki bangade bende nampak sno mulai tengah ya kata lada kadon makna kum katarung atrai pai ba sutu hi ni sa ye be jista pai ba tar kong sandan ko bangala pan juba hpd baganika jingjit ini nomi khamat mulai bila mencoba tai kindak kita mat kita kikam di ba pai ba pi kin pai khamat gan pi ladangi pai khamat kum MDC hapang isyong pedes council ngilale bun ki kam ki bangi perkhat namtaka jabri jungi ke kong sandu ki babun ki an hakatam ke bangidan mengi mentang lala ban penurlong ki bolong bokong santam ke wen kita ki an ke bangada dap dak jikemen kade ke tukalanak ke babero ni layo lai ke tu di ka an ke bahadin katnos nam syu ngiyo mengi ban codified ki bakan long an lo menta kala long kalat ke jenda kandok siap ke tari bokong santam ke ba hagajing long MDC jungi lade bat ki ki benta de bede pat constituency
upat ba jak song mulai ulah sakhi ke kam bangan la trai wala rang de tangkum MDC ro tak jing tristom ke jonga tak jing itu itau hapok ka ki office sarkar ke bangadan ki bun ki benta ki banglale nam ta banwara ya ka rei ka paru kum MDC hapok song mulai kata ke upat ba uli kam bangan trai Ya abang sejak sejak di pagi mat. Pi ha bede bak song mulai kita hacking industri nam ki bangla trai ki barang bun ki jing duna ki bangadan kambat pet wala da kadem kana kum MDC ngamidan betai bak state government ru ha bede bat kebangin kentiu song mulai larang itristam kemudian jinge kum MDC bagin le bat kum nglale ani industri nam danga wan biang ha kentiu ta lo pat ba ibit biang ya kadang dan bun ki bangan le nam ta kapit kebiang song mulai Wah tibor pila asyim ya. So pi kini kerja pi kelawan yarap pi pan kampung ya kecance jumpi ban job begini so. Pi dari fikir mau sama arjab kat kandai ru ngajab kum independent candidate hi bad hadien pangajab kum independent candidate ngaban perkhat nam tak mulai konstitusi tinggi poi bandung hi tiki parti ke bangin yo ban simatan ka ban pet ban kemi kebit kebiang apo ka discouncil ban khamtam apo konstitusi tengah i bakal dikejing simraj ngak mengalakran bros kata nomor pajba di pensiong di pajba penyeng te ho pajba wong bangi haban ya kun independen ya kun ya ka kum independen ni pagin tray nam tak kebit kebiang ngapet ka parti kesulong tangka uniform mereka bukongsan di breu kan modu breu batrai kamut ka kam kaya nomor habakut ini job apa mulai de ba patah ba tray de ke parti ke bangadan mau telang nak de nak nu bentak i katarik batam ke bangila bale nam tak kebit kebiang de kesulong mulai bangi mi khmat ke de nam tak kesulong mulai nam tak pajba kesulong mulai Betul lo tapi job yang nomor kumbani pau kumbak. nam ta jung pajba hi kajing khang ka plebe hakini indus nam ru pajba usakhi kata bangang along bet nam ta pajba tela nak poi sekatong ngadi bokong santam bangandan nadu bastang bangan job hi kadi ka bentak bok pajba ngang along open be pajba anytime kam dan jikhang pajba kila ban wan nga hakan no por kom kiwan mentaru kata di kuwe ka bokok ban Ini kadut nak yang apa? Ini kini ya election MP bagamili. Kani kajing sar go yu pra ha mulai ka ta ibro katam. Kani kinti no fi kala kadon kajing kala kindiat nak be kala khamsut ko. Ya ka julong juman jakani ka parti. Pi nga spek ne ka MLA election kadang dokumwe ka MP ka along dokum tu ha ka MDC nga tarai kan wana ko ipat kajikala de ko mo mene ngingem la ban patai ke ba ka bangi habide begini kecil ini be pajba mau pajba ban sa bishar ya ke ba kini ki parti ki la tre ha kamu tre bat usa bishar ngi la tre ha kan ko benta ngila ban le na benta kebit kebiang konstitusi